Pemirsa Kantong Luwu kepanggih metumpuk selantang jalan Gunung Tangkuban Perahu Padang Sambian dan Pasar. Luwu inucap kegenahang oleh kramer ring sawetara genah sani ngawinang wewidangan inucap cemer. Luwu ring sisin margini taler ngulgul krame sani mentasin margi inucap. Ring tengahin pengandekan penutupan TPA Suwung, selain saking tim liputan Bali TV, tanggal 6 Desember, kepanggih kantong Luwu, sani nyemerin sawetara genah selantang jalan Gunung Tangkuban Perahu, kantos ganggang Pauman Kramane. Ya diastun sampun wenten banner larangan nenten ngutang Luwu, nanging kantun wenten krame sani ngutang Luwu irike. Ring sawetara genah, kewentenan kantong Luwu nyemerin margi miwa trotoar, sani ngawinang mebu bengu tur nyemerin wewidangan punike. Manut krame sane nenten kayun mawawancara, Luwu ring wewidangan jalan Tangkuban Perahu Padang Sambian. Kramane sampun naur iuran jasa angkutan. Artosnya nih, wenten petugas swakelola sampah sane ngangkut Luwu nganggen truk utawi mochi. Sakewanten, kewentenan Luwu sane dat ake, sayang sarang petugas swakelola. Nadosang Luwu inucap ketanyane ngelangkungin gala antuk mangkut. Napi male ring pengeroh liburan, Luwu saya nincap. Kramane ngaptiang, instansi sane mepaikatan. Digelis ngicinin penampen antuk nerep tiang kewentenan Luwu, tur sesela ring wewidangan inucap. Napi male, rawi mangkin pemerintah kota Denpasar, gaptiang sidanas kewentenan Luwu sane mekutang ke TPA Suwung. Wanta pini ake 50% saking wilangan harian, selami masa transisi, kantos ulu likur Februari kali tali 6 likur. Pinake persyarat ngelanturang gala penutupan TPA, tur matutang pengelolaan sampah mandiri saking sumber, ngelintangin TPS 3R, TPST, miwa sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Pengupaya inucap, antuk nyokong penglimbakang pengelolaan Luwu ring Bali, mangde TPA Suwung, yukti-yukti sida metutup tur nenten mawasana kaon, majeng pelemahan Bali. Winato, Bali TV.